pomaže trenerima i koji su sve članovi, koje su sve profesionalne? Znači, Udruženje trenera Srbije je strukovno udruženje i ono pomaže trenerima u pronalaženju posla, u ostvarivanju svojih prava, u raznim registracijama i svim ostalim, da kažemo, papirološkim problema koje oni trebaju da reše. Takođe, podržavamo obrazovne institucije, kao i danas na Akademiji fudbala, jer za usavršavanje trenera mora da bude neki stalni proces koji ne sme da se prekida u toku karijere. Svedoci smo da na velikim prvenstvima mnoge druge zemlje imaju značajno bolje rezultate i mi moramo uložiti puno više truda i rada u trenersku struku da bi ona dobila na značaju, jer bez dobrog trenera nema dobrog takmičara, a s tim samim tim nema ni rezultata. Što se tiče naši članovi su treneri manje više većine sportova koji se vežbaju i treniraju u Republici Srbiji. Među poslednjim članovima su gospodin Žan Nikolić i gospodin Vanja Grbić. Njih pozdravljamo i znamo veoma dobro koliko oni u Atletskom, odnosno u Rukometnom savezu se zalažu za ove vrednosti, da se u trenerskoj struci uloži taj dodatni napor, da to prepoznaju i Ministarstvo omladine i sporta i granski savezi i da se funkcija i pozicija trenera podigne na taj nivo da on može sam da donosi određene odluke i da naravno on odgovara za rezultate svojeg takmičenja. Izvinite, molim.